thuna ndaiga thuna cie mucio uyu nicio itumaga igwa itikahute thuna ndaiga thuna cie mucio uyu nicio itumaga igwa itikahuke. Eni reke ngonyite ogeni thiini wa tafari ya mugambo wa murimi ndukinjete Kemiti wa Gitauna ni ngwitika thiini wa tafarire eno muthenya wa muthi tuhariirie guthoma uhoro wigie ukuria wa kahua neno ni certified kahua certified twigoku mwena wa Kirinyaga handu hetagwo Muchakuthi nikuo tukite nigetha twariririe bau kahua na andu ingi mana ko mugite Kemiti turehere tukithuthomia atiriri tukuruta ku miungurwa ya kindu gitagwo kahua. Miungurwa ni seedlings na thiku ici to kahua gukuria gaikare miaka miingi gatari kanjia guciara urenda kahua kuhanda thutha ihinda ikuhiri gakoni kanjia guciara na maciaro mako makoni maciaro mega mekota gukorwo magithondeka mbia kuma riria tuingirire muci uyu ndirona andu magiuka kugira kahua ga guthie kuhanda ni undu wa mana mangi maingi tugukorwo tugitaririo ni mweshimiwa Mwite Shomba Kisasa nigetha tuhote gutaukwo wega uria tukukuria kahua gaitu kuma riria kambiriria na kugia na nginya tu Zion turia twagiriire na ukorwo wi certified ona ningi ukorwo ati kahua gaka no gakorwo gagika wega miena ngurani ya bururi uyu witu wa Kenya nginya mwena wa Meru uthie mwena wa Isiolo uthie mwena waku ii nigetha tuhote kumenya atiriri gakoragwo gagika atia na ndagukorwo ta mutigo ndakwira atiriri thuna ri ni wegiragia igwa citikahuke. We wina thuna gwa na thuna yo ni gukorwo igithunduka. Yes, tigirira wina thuna ndaiga thuna cie mucio uyu nicio itumaga huko igwa itikahuke. Kemiti kwera wathe munene good kanya be nguri kihanya ni mane ndwega no wira good huthererio haha we uka bundi twara gaka na ku uhoro wa Kisasa Kisasa ni mwega biu wigo wewe mwiroreri haria no tunyiti ogeni guku good eni mwiroreri rito ria konjetagwa Somba wa Nyaga kana Kisasa niguo na guku gwitagwa Mombi Tree Nursery guku ndu gwitagwa Kirinyaga County bandu betagwa Kutus bakubi na kithi gitagwa Joy Miras guku tundiraga na kaua hatia kaua kueritiria njega haha ndirona ni ndeto haha ni uhoro waki yes riu haba ino itagwa media kana media preparation yes nigetha muti ukore ni wendaga tiri ni wendaga thumu ni wendaga nutrients ni hena tura prepare aba nyitirira hau riu ndienda tume nawe haha tuthie thiini nigetha twambiririe ndeto yo yothe ya kuma uria media ithondekagwo na kiria kingi gibatarikana miungurwa tukuruta nako tongoria na nie ngume thutha tiguo tuthie ukatuigira guku Mombi Tree Nursery ndio riu guku Mombi Tree Nursery kumite mingi muno mithemba ngurani uri orona kuna kahua kuna mikorobia kuna mbera umera mwega ona gikuyugire njuguma njega magaikuriro so the first thing ni wambe ukore na mbegu certified mbegu njega mbegu ndore na macini ciothe kwa menyeka mbegu ni njega itina murimu ni size ire yagirire na ni quality ire yagirire ni variety ire urenda so mbegu icio tugura kura gwa CRI Coffee Research Institute ni kuria Ruiru nigetha tugoka nacio tukathondeka kimuriro tuthondekaga na muthanga mbegu cio tukamura ku tugaitiriria mai for like 2-3 months then igacoka igakura between mieri no iri irakura ni tuthondekaga tiri ni witagwo media no nginya wikire maratathi-ini na media nayo no nginya it is very sensitive na bone bandu aingi muno magwagira tondu media wendaga ugekira tiri very virgin especially tiri wa mutito na tuikagira na ratio no nginya wikire tiri wikire kamuthanga kanini wikire thumu na tuikagira kindu gitagwa biochar ni undu wa kuthigiriria ni undu wa neutralize acidity pH ikakorwa sawa nigetha ukibe customer aku kawa yakwa the soil pH is good then ithu kawa gaitu ni undu nigetha gakorwa na porosity iguru kana nigetha marathi maitu makorwa na porosity iguru nitwikagira tiri ungi tugiraga okuria Longonot witagwa Pemus tariwana kaira maratukania bare bena tiri urona wa mbere wana brown uyu ni Pemus ucio wa guku umakuria Longonot so tukagikira maratathi-ini wega tugacoka tukabura ndawa tugakorwo at least ni twa immunize tiri tukaiga
after 2 months yes tukambia go transplant kawa tondu tukiugire mwana njogoma njega yumaga ikuriro na ni haria niho ungithongiririe murimu ucio ndukae kunyitwo ni murimu ati murimi akikua munguru urio guthi kuhanda ni ukuitwo na murimu fulani wikaga atia gutigirira ati guku nasari gutire mirimu ona iriku ingikorwo ikiingira good, that is very important. By the way, ndo ni urere wari media preparation, it is very sensitive ni nyambire ukwira, so no nginya make sure ati ndunenderia customer waku mumera na wamwenderia murimu ndaikuania maundu macio meri gwaku, so no nginya tiri waku uthondeke na tuthondekaga na antinematodes na biohumax onayo ni njega ni botaga kuthondeka tiri ikari condition tiri so kwa as good as new. That is one. Second, rakora tiri witu turutaga mutito kwa gutiri ucio tikoragwa na mathara maingi muno utitumikite guku muno. Beside yogu tiri witu twoka nau ni tuigaga riuani for like 2-3 months tuka make sure ni wabea ni riua iyo process etagwa solarization, tuka make sure ni wabea ni riua nigetha kindu kiothe chances kia kindu kiothe gikorwa gikuo gikorwa gitari mo. Bwana Coba ugututariria kahua karia urakorwo ukigraftira andu niki ucamburaga ukauga gaka niko ngukorwo ngirimira andu nigetha gathiga kahandu kundu ngurani na niko gekwagirira kuria umarenda kurimira kahua kao. 3 things that we look at. One, ni climatic condition ya kuria uri tondu kwikawa kindu in Kenya gwikawa kindu mithemba ta ina, it's called Arabica, kindu mithemba kindu tena kwina roiro 11 which can be no ikorwo grafted na no ikorwo ya tissue culture. Tissue culture ni kuga atiriri ithondeketwo irutitwo kuma kwa ithangu ta riri no tho ithu tutithondeka riri tuthondekagwa in the laboratories na thandiri no graft iyo ni ruiro 11 gukawa kangetagwa SL28 na SL34. SL34 ni kuraga kuria kuna mbeba banina kuria iguru. SL28 ni universal ni kuraga guku nega kura kianda na ukangetwa K7 nako ni kenda kundu kuria kwina kaurugari banini. So the first thing twamba ku understand atiriri customer turathondekera kaua ni customer muthemba u na nitugwa na customer mithemba mingi tondu ni twendagia kaua guku Kirinyaga na tukendia ringi na guku Rift Valley na tukene customer maingi ona customer kuria akenda kubanda, so nitugwa na kaua mithemba mingi. So the first thing twamba ku understand wa customer anyita kwa ni twandi basa customer itu as per their need. Customer ange moka makainist marenda kaua variety fulani, customers unake no nginya umwa device. And the first thing we do committee guku tundira katathi vitari twamba tu understand customer need yake ni wanyita twacoka twarikani nake tumpe manual iratathi riu ri ureta manual ni njui ni rio ngwenda gukorwo na ningiriona nigetha ona ni ngorwo ngirita uku warumirira karatathi kau at least you not go wrong. Wanyita those are the directions. The other thing twenda ku understand wa customer angikorwo bakuwe na ithuĩ ni tuthiaga gwake tukamwa device akwandeva kuwe ikane engagers ni hatuthi tumwa device kawa gake uria kubanda ni twa transplant na twaruta kuma kahua kuma haria gitiro-ini tuoka nako nginya haria gagiriire no tutire tura graft mumera witu nigetha tumenye graft nayo yagirwo gukorwo igikwo atia he kindu metaga Zion ni tukwenda gutaukwo Zion ino niki na hii Zion ni kindu giothe mundu angithiagire na hande nayo hau niho ngwenda tutaririe. That is good. Itigo yeah bas nitirira hau na riu ngimwira akorwo akinyitirira hau ri ndaranyitirira ati nigetha tutige kwaririria ni tondu ndienda twambe tuikirie nigetha tugicokereria ri ni njui ni kwenda kugweterwo uhoro wigie Zion iyo ndagweta ni tukwenda kuigua uhoro wigie graft na tumenye kahua karia gatari grafted ngurani ikoragwo igikura na njira iriku na mangi maingi thiini wa gicunje gia keri ko ndukai kuhutia mutambo ucio kahinda gatari kuraihu ri tugukorwo tukiaririria mau na mangi maingi.